Australia Mango. Yet Rongen Weeket nan POHNPEI State Legislature. Program watch kan gauna batasang option PIO dan apol o kawitan option speaker. O ngay sa pagmamay lato sindiya eliyawat ka mabansak sa karabi John Way out of an wrong watch. Erukwabi ibang batch-batch nindang amaway menchiyang kiyayungan sa karan kay wani wawo kapung bang kukuran enilap sa machay coach ejungan sa karan kay wani o wawlak bang kukuran rakso ko en POHNPEI wawlak bang kukuran sa nangan ko bachowan waw sa palmarlakan ko nanalam ko nangan ko waw choror to ka sa palmachay kapna en POHNPEI the Honorable Stevenson Joseph Karyawan kapna Honorable Francisco Eliwanes Speaker and Queen Gawata ko sa net kay sa kawan POHNPEI the Honorable Marvin T. Yamaguchi o Yamamuy Honorable Senators Kan Koros so ko pong labalap and POHNPEI the Honorable Nelson Joseph o Yamamuso ko pong Kan Koros labalap kay di Kan Koros nan pelian chiya mumotso o government e chungal wawan kaklelem chon POHNPEI yunsap sama chanan kalal len maslikin kalal watch rakach o Koros bacho nan program watch nisen waruriya sa kriyaw tarang kaunoriya kutriya sa bayo sabol machay puinong ko sa net kay sa kawan POHNPEI bacho yang nan ran kay sa klimawan wiya lamalam kasantu kayo and nantiyan tatok watch kulak kay sa nimaysang nan wasan wiya lamalam pay labalap ng kolonya. Speaker, the Honorable Marvin T. Yamaguchi, mabachawan ruchingatar wiya lamalamwaj, o kamo wego lolo ang ruchingata sang Juan Paronte Senator Perez. Eri, puwego bacha tiyan ranwa chech ngalan kiyar quorum, ayan kak sansan pang kupurakan, may ira-oralapeo mamumotun sa kwach kachi o apalinan wiya lamalam kasanto wach. Ira-orala kwach ye kamumatan pek-pek nan pesilula penyatri sa tayo. Met pit pek-pen wakta plani rekan nan men kawitan tatok ong kuinang kawata ko sa netan POHNPEI. Kamumatan pek-pek watch kapese sang Senator Perez mawiya chairman ng committee ang chayan ko. Sansal makamumata watch kapantala ko pechek kaninay ang kapuyaw. Nisen waruriya isak silo, tarang kaunoriya kutriya isak bayo. Winong ko sa net kay sa kawan POHNPEI bachawan chiya langar nan ram kay sa kwano and wiya lamalam pasanto kayo and nantiyan tatok watch kulok isak minitya isak limaw tauli ni mesa. Nan wasan wiya lamalam pay labalap ng kolonya. Speaker, the Honorable Marvin T. Yamaguchi, bachawan rujungata wiya lamalamwaj o kamuwa kulolawan rujungata sang Juan Paronte Senator ne. Arukwa wiya miyayar quorum ayan sansan may irauralap eo may apol nan ranong wiya lamalampasan tuwaj. Irauralap waj ye kamumatan pek-pek. Dan irauralap waj kamumatan pek-pek riyaw may apol nan ran kay sa kwano waj. Kamamatan pek-pek kayo nampe seroyaw na pinyadri sa tayo mepit wag taklan silingan pochet and baron monoriya kutriya sa tayo. Kamamatawat sa masaman kakalaw tela irekay nan pasantiyan moniyan tatokan tarwach wen kak awali anan karwarukan enewew palikan. Kamamatawat kapese sang Senator Coy mawiya chairman ng committee moni. Sansal may rawat alaltar sa mamot unsak ang pinagawatak ko sa net kay sa kayo ang POHNPEI. Kay misakla kamumatan pek-pek ng pesilula pinayagriya sa tayo. Mepit men kawait and tatok ang pinagawa ko sa net ang POHNPEI. O pwede rawat siya pituk sa tatok ka sa palew. Ayan sansan may rawatch pilpuran kapantala, puen kap tasanto iran kawit kapacapachka. Nisen waruriya isak tayo,
Tarang kaunor ya kutri isak tayo. Puinong kawata ko sa net kay sa kawan wen POHNPEI pilchi alangar nan ran kay sa kisu and we alamalam pasantik kayo and nantiyan tatok watch kulo kay sa minachaysak tauli ni maysak nan wasan we alamalam kay labalak ng Bologna. Sa pulmacha speaker ti Honorable Marvin T. Yamaguchi may bachawan ruchungatar we alamalam watch o kamo we kulolong ruchungata sang Vice Speaker Senator Weeket. Arupwego pachatian ranwa chech malen kier quorum ayon sansalong pangkupurakan o chon wen POHNPEI yunsap may ireoralap tayo may epon nan ranan wiyala malambot. Ireoralap kayo yay alaltan minich the whatever journal o sansal may journal alaltar sa momotun sa watch. Iraoralap karyaw yay robot kan sang committee. Sansal me ban iraoralap watch robot yay umemiya. May yay standing committee robot nan beyo le penyal riyasap tayo. May pit kamamatan pagpag nan beryaw le penyal riyasap tayo. May songasongan kap kasaleta and POHNPEI State Legislature kaysa kayo. Bachem penene o bacho kwilat bachatan Congressman Florencia Singoro Arbor me iputi o kairta nan wen POHNPEI watch. Sansan me report watch report sang kamtiyan cheyen ko me Senator Perez bachawan muya chairman. O report watch alaltar sang momotunsak and kuinan kawata ko sa net kaysa kayo and wen POHNPEI. Iraoralap kasilu yay unfinished business te irekan me POHNPEI sa ibinje unsakla. Tan iraoralap watch sansan me ireo me POHNPEI sa ibinje unsak me yay kamamatan pagpag ng besilu labinyal riyasap tayo. Sansan me irawatch pasanto iran kawait kay me wait lang ni floor amendment te kamamatan waktakla. Puan sansan makamamatan waktakla walu may tawalong kamamatan pagpakwatch o ime pan sansan ka. Kayo kamamatan waktakla ng peyo na piniyariyasap tayo. Mepit iti Tanchon Prudential Committee mech kapese sang Senator Redwood o sansan makamamatawach kopkoyang committee ang cheyen ko. Kamamatan pagpaparyaw yay kamamatan pagpag ng beryaw na piniyariyasap tayo. Mepit waktaklan chon kamtiyan moni and kaktutuwache niyapan kolokolche waliyapan ewewekan kamamatawach pilkapese sang Senator Edward o sansan may rawat sosyalata. Mech na wewek me chon kamtiyan mono waktakir o iray chairman and committee tuwaw bachem vice speaker o floor leader me ban chowa committee watch. Kasilu kamamatan ko sa net ng besilu labinian riyasap tayo. Medbit, uyapan kapuresang kamamatan ko sa net kan, kamamatan pagpang kan, tesong chay kan, mapopkoya ng committee. Sansan makamumatawach kapese sang Senator Edwin o pilkopkoya ng committee ang chayan ko. Katayo, kamamatan ko sa net ng tayo, labinian riyasap tayo. Medbit, kukutaan kami tukap me pangkatan ki human resources. Kamumatawach kapese sang Senator Lucanet, kopkoyang kami tukapachapachem cheyen ko o moni. And sansan me kamumatan ko sa net kalmaw del kawalu, koros kopkoyang kamtiyan cheyen ko. Image me kair iran kamumatan pagpag nambe. Sero silula pinyan riyasap tayo. O sansan nga waktaklakan koros and nan mem kawait watch koitar o kamamatan pagpag watch alaltar sa mumot unsak and puinan kawata ko sa net kaysa kayo and wait POHNPEI. Nisan waro riyasap lumaw, parang kaunor riyakit riyasap tayo. Sa pulmachay puinan kawata ko sa net kaysa kayo and wait POHNPEI. Chia langar nan aral chungal buyala malampasan tu kayo and nan tiyan tatapos ong nan ran kaysa walu.
Kulok isak miniche isak isu tauli ni meisak. Nan wasan wiyala malam pela balap nan kolonia. Sapol macha speaker the Honorable Marvin T. Yamaguchi. Me bacho wan ruchungata wiyala malam wach o kamu wekulo wan ruchungata sam sombata the Senator Simina. Erpueku bacha tiyan ran wachech ngalen bier quorum ain sensen me rorala peo me opon nan ran kaisa kwadu wach. Irorala kayu ye kamu matang ko sonnet kan o kamu matang ko sonnet eo me bacha tiyan ran wach kachi o apali o watawat kayu. Kamu matang ko sonnet nan petayu sero tayu lepnia riyesak tayu me pit Luwan Moni and ABAS and Barrier Kutriyesak Silu and Kakro program o Bachatiam Tana Speaker Chumal Pochetan Sailor. When Kak Tapun Anana and Sailor kan memiye o Karwaru and so watch. Sansan Makamata watch Kapese sang Senator Coil o Alaltar Samomot unsa watch o Watawat kayo. Nisten Waruri Isak Wano. Tarong kau noria kutriye sak tayo. Sapol machair puinong ko kosonet kaysa kan wain POHNPEI. Chiya langar nan ram kaysa tuwaw an wiyala malam kosantik kayo an nantiyan tatok watch. Kulok isak minitri isak lumaw tauli mimaysang nan wasan wiyala malam pela balap nan kolonia. Sapol machair speaker the Honorable Yamaguchi me bacho wan ruchungatar wiyala malam watch. O kamu wekulo wan ruchungata sang Senator Latorre. Erpueku pachatiyan ran wachech ngalen ku quorum. Ain san meira orala priyaw me pachatiyan ran wach. Kachi yo apalina wiyala malang kosantu wach. Ira orala kayu. Ye report sang kamitikan. Tan ira orala wach. San me report yo me miye. Me kapese sang kamitiyan rosan mau. Me Senator Ned Pachawan Wiya Chairman. Me pit and kapina itit om terang kantan rosan mau. O sansan me report watch kabantala. Iraoralap koryaw, ye kamumatang ko sonnet kan. Sansan me kamumatang ko sonnet eo, me miye, me ye, kamumatang ko sonnet ng besero tayo, lepinial riyesak tayo, om watawat koryaw. Sansan makamumatawach alalka sa mumotun sa kan pinong kukosan net. Kaysa kawan wain POHNPEI ni usu sa isa kwalu ay o socha na uwa. Kung kak sansan tan kupurkan o chon way unsak na pinan kawata kosan net kaysa kawan wain POHNPEI. Kachawan kay raral chumal wiyala malam and ranwach kulok isa kayo. Miniche isak lumaw tauli mon sa was. O kasamo, tachaton kabina ti Honorable Stevenson Joseph. O karyawan kabina, Honorable Francisco L. Yuanes. O arachungal chon tatongkan. Sansan no paratawach, uya kayo ang paraton kabina, o pinong kawat ako sa net kaysa kayo. Paratawach pit eo penen ng pungantan riyaw watch. Me ye executive o legislative. Waran kak payaw taot kubene, chechen tatok me ye moni. Speaker ti Honorable Yamaguchi Pachawan waliantier momotun sa coach o kasamo chon sa watch ni pepol. Muruneo pela watch esantier akwai speaker. Pachawan walian winung ko kasanet kaysa kawan wain POHNPEI o peuse aray chumal kapyung Puepi eupena mesansaler. Ai me chautakan Weeket nan POHNPEI State Legislature. Sebil pagpagiche o luklukache kupurakan koros ong nan programa kan mabagachauto more. Kalangan o kasilelye mengo.